U budžetu Zeničko-Dobojskog dvora za 2023. godinu pri kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove su predviđena sredstva za nabavku vozila. Uprava za inspekcijske poslove uspješno okončala postupak nabavke i nabavila 3 putnička, da kažem, mala vozila. Vrijednost nabavke je, čini mi se, 74.000 konvertibilnih maraka. Ono što je važno istaći jeste da trećina voznog parka naše uprave za inspekcijske poslove je starosti preko 15 godina. Dakle, to su mahom vozila koja su prešla i preko 300.000 kilometara. Sretni smo danas da će zaposlenici tržišne saobraćajne veterinarske inspekcije dobiti vozila s kojima će moći izlaziti na teren i obavljati svoje svakodnevne poslove. Provedena javna nabavka će u svakom slučaju povećati efikasnost rada same uprave i vozni park kojim trenutno raspolažemo je prilično star i posjedujemo vozila koja su prešla veliki broj kilometara. A ova nova 3 vozila će svakako doprinijeti blagoj obnovi tog voznog parka i olakšat će nam naše aktivnosti na terenu u narednom periodu.